Ke he pōnai koe tau manatu he palemia, ke he tau lekua ke he motu ko Vanuatu mo e COP ua Fumahiva. Tukoua e pulotu whakaako ko moua e tau fōfō Professor whakamua he tau tangata niwe, mo e tau ui whakamunuina ke lata mo e mga hala ki Lisimasi. Whakalo whalahi atu ko Esther Pavihi hanei hadau tolo dau wala tala tutupu whakahiku ke lata mo e tau uawhe ua Furuma Farm. Whakamua ko e tau manatu he palemia ko whakakise he palemia lilifu ko Dalton Tangilangi mai longa anga mo ke whakamau ke he tau whakamau papa he whanoi ke pole he whahi tau pue kua mole e tau manatu hangauia ke he lekua ko mawhui ke lahi ne lauia ai e motu ko Vanuatu. Pehe mai e palemia tō whai tau seanga tunga whamahani ke tātu langamatai ke lata mo i tau matakainanga ke he motu nā ko Vanuatu. Mai longa whoki e tau whanau whakaako haniwe ne watu ke haonga pulotu he motu ko Vanuatu, laulahi ia lau tolu koe tau pulotu loea. Lata i mai longanga po ke tau whianga ke he whakisi he tau tolu a whakalofa. Kai mua te tau whakamunuina ke he motu ia ke menene tupu ai ke mawhui ke he tau aho. Kai mua te lautou ne mole te momui, ne kua mole te momui. Tunga ni whamahani. E tau whakalofa he motu kuniwe ke lata mai motu ia ko Vanuatu. Mai longa tau tolu ko Vanuatu whoki ke taha tutaki ki loto he forum. Sa family member. Kai pihia whoki kai mua te ke tau whanau tau tolu whoki ne whakaako. Ne moua langamatai whakaako. Mai he aonga i Vanuatu. He nala he se aino ai tau whanau tau tolu whoki. Ne ko watu aonga i ai mai whai matutakianga. Mai tau mga whaua i ai, po ke tau kapisenga i ai si. Mi taki ni ha, ke whai kese mai he taki mai motu katoa. Poto ia rautolu he tau whanau usia ne watu whakako ki ai. Whakakise whoki e tau manatu he palemia ke he whanoanga lahi ko e COP ua Fumahiva. Mo i kau whakalataha ia, mo i tau manatu he tau takitaki, he tau motu Pasifika nei pehe, koe nāka i mitaki lahi e whakausianga ke he whano COP ua Fumahiva i Azerbaijan. He nāka i hokosia ke he tau manako kua lewa e ole mo i whakatali ki ai. I uka dueni tau whano lalahi. Na hei da mga hala ni beo, e loa lata na i o, poke mo maho. Kai riliu ke no nofu ke nonu ki ai. E tau mena nei ne whai tutupu mua te whahi atu motu he atu Pasifika. Na whai kese, he manatu au he taha media lahi ke behe. Tōna kai whiu au he kau ke tau whanu nei. Hakoe anganga ke tau na kai ni muniwe. Hanga me take at tolu not to the point ka ke tonga tu walu man to motu ia ne ane whai tomo he hakoe puke lahi he tahi ka to lauia tau tolu whoki whekawia ka eke ia kua hoko whoki e tahi mai maasema ke he wai a tau tolu he uho e motu hai e tau tupe tope ne whai tau ki ai kai mua atu ngā ko malolo whoki te kai to a whaa mo nei mai pitonga whamua whoki. Ka kai hai ai e tope he ato Pasifika he ai hoko sia whalua tau kupu ne whakatutala ki ai. Ke lata ai mo tau whakamauanga, mo e ubuianga ke he whalu he tau mina ia. Whaingoa te whanu e koe Finance COP, haku e lahini ka haki tutala ke he tau whakatupeanga. Mai he siau piliana, koe mena ni ka haa ne tunga pia ko kisia, ko une haki ke tole siau piliana he tau. Ka mene uka ke māma lahi e tamana nei, whakamuri whiwhi. Kai ai ki se sau piliana he tau whamua. Po ke tu tala noa ni ke he tau matanumela ko ena ia. Kai tahe mena ha tau tolu ne, whakaue au. Hakua tuku whoki ha tau tolu hokotaki. Tunga ni ne poa ki lalo hewe Paris Agreement. It's our National Determined Contribution Report. That's our second report ever. So it really highlights in there poke tau whakakese loto ia e tau ngahua. Ana whakakese au. Anyway, it's not about mitigation. Ko ingoa whakaniwe ke mitigate. That's one of the least contributor to the mess. Ko e kai uia into adaptation. Mautari
ke he tau mena ka laui ai po ke pākia e motu hako e tau mena nei hako e whikikianga he matangi. Mā tutaki mo e whalu a tau walatala mai he whahi tapu e kua mole, toko ua e pulotu tangata niwe, ko eke ai mō tau professors ke he aonga pulotu University of Auckland. Ko e pulotu e ke kāwho ko Sir Colin Tukuitonga, mo e pulotu Dr. Vili Nosa. Ko whakafofo he aonga pulotu University of Auckland a laua ke he tapuni, he tau katofaanga, ke he tau tutuanga, he tau pulotu whakaako ke he aonga nei. Ko Professor Sir Colin Tukuitonga mai I alofi tuke lau, ko ia taha hangai ulu aonga ke he aonga malolo seno. Ngā hua fōki Professor Dr. Vili Nosa mai I Awasele ke he whahi aonga nei, he aonga pulotu University of Auckland. Pe he mai Professor Sir Colin fia lahia ia hako toko ua laua e tau tangata niwe ne maua e tau fōfō nei. Talange ke mawhawa ko whakalofa de University ki au whalate whakausi tuku mai o mai longa. Nei kai mtaki e toko ua maua whanau niwe ne maua e tau kotowhanga na ko professor ka koe ta puni mori na kai mga niwe e ka pinga hua ka he University so mawhala hako maua e tau mai longa pena. Ko laua la ia e tau pulotu whakaako kua hoko ke he tuanga koe professor mai he tau tangata niwe he laulangi katoa. Toko ngā hoa lahi e tau tangata niwe ne ngā hua ke he tau aonga pulotu mo e kua foli atu ke he tau katoa whaanga pehe nei. Ngā hoa lahi whanau niwe ne mai he aonga pulotu University of Auckland Medical School. Ka whai whanau niwe mahoni ka ne whalataha mai mo tolu tausi tau PhD halo tolu si dahi mawhana mo e whewhe ki si kai ei toko longa e whanau hatu tolu si latning hane ori tau matua mo tau tiktaki motu tau tik maanga ke whamawhana tau whanau ke lali whakalahi ke mo e tau kota whanga pihia sinai. Toko longa e tau scholarships, PhD, whaia mo tolu kai tau ne ai whaki e whitama ne tohi ore mai ke tau si kumnene laleo ka hake whamama, whamawhana tau tangata tuturu ke talangi tau whanau ke tau si whamarolo e tau si o siangana. Kua whamaoli mai he matakau pulinga hua, ko e amanaki ke hoko mai e taha pulotu mai he tau mutu kehe, ke tau si e taha kumikumianga ke he meana ne tupu si mole whakalutu kia ai e moui ha templa tō mailunga he mahina e kua mole. Talia Foki e ke kāwho pulotu Sir Colin Tukuitonga ke tau seanga nei, mo e pehea ia kua lata tuaini ke whai kumikumianga. Ka nā kai whai whakatūtalaanga ne longona ke he whono e ke pule whakahiku he tau whahi tapu e kua mole, nā kai whai e ke pule kua huhu atu ke he palemia po ke tau iki pule. Hane e tau walatala iau. Koe aho tuloto e whahi tapu kua mole ne maua e tau tali mai he matakau pule ngahua ke he tau huhu ha BCN News. Pe he mai e tali ko e tūmao ngai e whahi ngahua malolo seno ke tau si halau tūlo tau ngahua ke le veki ke he tau momoi malolo seno he tau tangata he motu. Mai longa e whalua tau le kua ne tutupu, mai lali e whahinga hua ke whakahako e tau mena kua nā kai hokosia ke he mitaki. Pese ni he ofongia e motu, mai longa e tau huhu he tau tangata ke he mena nei ne tupu, tunga e tau huhu he tau kese ha templa, ko Dempster tō mai lunga, mai haana ole ke he tau tukitaki e whakatuwhono, ke tau se taha mena ke he whahinga hua malolo seno. Kai nā kai longona ke he whono e ke pule, he aho lotu whahitau pue kua mole. Nā kai whai huhu e tau e ke pule ke he palemia po ke tau iki pule. Nā kai whai kupu pulanga ne tuku atu ke he whono e ke pule. Ke tau se taha kumikumianga he komisi he whono e ke pule ke lata mo e whahinga o malolo seno. Nā kai whai whakatūtalaanga e whono e ke pule ke he mena lahi nei ne tupu. Mo e kua ofongia e tau tangata he motu ki ai. Kua nō whatakape e ke pule whiwhine tōlung fulmalima e tau moui ka nā kai whai huhu po ke kupu pulanga e tau e ke pule. He whono ke pule e kua mole. Pe he matakau pule ngahua, ko e whakatali ke maua mai e hokotaki ke he kumkumianga, ka eke kua lata, tō whakahoko e sivianga ke tau puhala ngahua, he whahinga hua malolo sino. Ko tau huhu, he whahinga hua whakapuloa ne tali mai he matakau pule ngahua, mo he halau tōlua tau ui whakalofa ke he mga whaoa, kua lauia ke he onga momoko nei. Esther Pavihi mai BCN News. Ko malolo lahi e tau whanau taane ki he tau nei, ki he tau whakakoanga he aonga he tau whanau I kiki, ko kisia ki ai ki he tau palepale ne mau ai e lau tolu.
Ko e tau whanau tāni o sia lau tolu ni maua e tau tutuanga taha ua mo tolu. Ko Delaney moko ia ni maua e fōfō koe Ducks he aong he tau whanau I kiki he tau nei. Tokalonga e tau mamatua me tau mga whaua ko tolo atu ke he aho tufa pale pale he aong he tau whanau I kiki ne whakahoko. Ko Delaney moko ia mai he manga ko lofi ni maua e fōfō koe Ducks he aonga Niue Primary School he tau nei. Tūa ia titania lupeiki mai he manga ko hakupu mo e tūtolu a tiri tātui mai fōki he manga ko hakupu. Ko Delaney moko ia ko e mokopuna ha Frank Moongo moko ia. Ko titania lupeiki ko e mokopuna ha Pauline lupeiki mo tiri tātui ko e mokopuna ha Crossley mo pua tātui. Tuku atu e tau I whakamunui na ke he tau whanau osi e wahenga ono ko amana ki ke watu he aonga tokolunga he tau fōu. Kua talia ai he matakau takitaki ke he Now Trust, po ke Niue and Ocean Wide Trust, ke fuaki ai, ue siau walungu fulu siau awhi tāla, ke vehe ai ke tau matakau takitaki maanga he motu. Koe tau tupe nei, maua mai he patanga tupe katoa koe tahe miliona ke lata ia mo e whaswhasianga tupe tau nei. Kua whakailoa foki e taha scholarship ke lata ia mo e tau whanau ko manako ke watu ke tau aonga pulotu he tau kahau. Hane a Losana Sione Holo mo e tau walatala ia. Koe tau tupene ke langmatai ke tau ngahua he tau maanga ke lata ia mo e tau pipu iang mo liwe ki atu ke he takatakai motu, tau walatahi ki he tau maanga. Koe tau tupene foki ke lata mo e tau matakau takitaki maanga, mai ke maua ono fule awhi ke lata mo e tau ngahua ke he tōlu e tau po ke ua fule awhi ke maua he tahai tau. Now Trust ia mo e tau the OCC's, the Ocean Conservation Commitment, hai nei kua mai ke whaki mai tau tupe, ke lata mai tau maanga. Si lai whiawhia he ha motolo maanga, kua maupopo motolo tau whakaoloanga ke mai ke moa, mo ke ore, tuka tau tuhi ore, ke he Now, ke lata mai tau tupia ke whakangahua, ke he tau whakaholoanga ki loto he maanga. So, long e te whakaholoanga ko manaki ke onon ki ai, ke lata me uafurua whea ko wangahau ko tuku mai, ke lata me tau maanga, me a manaki ni ke ngā hua o loa mautoro, a komisi he ne whakaingai ko e AMAC, ke whakaholo whakamita ke mautoro tau ngā hua tau ahui moa. Pehe mai te ki ki he matakau Niue Ocean Wide ko Brendan Basisi, ko e ka mataanga nei ke he tau whakaholoanga lang matai, ke tau ngā hua he tau maanga he motu. Kai whai puhala foki ke kumilang matai au tu foki e tau takitake maanga ke he matakau Now Trust. Whai tupe foki kua whasi ai ke lata mai tau whahinga hua whakatu whono, tunga e whahinga hua whasiika, tōle seo me on fumalima e seo awhita la. Koe whahinga hua whenonga e waewa, ua fumalima e awhita la. Koe whahinga hua whakaako, whitung fumalima e awhi, mo lima o fumaono e awhi ke lata mai whahinga hua, he tau bisinisi Niue Chamber of Commerce. Kai behe mei taha te ki taki he tau matakau mai whafo he whakatuwhono NGO ko Whiawhia Rex, mamoko ia he kisia koe naka I whailang matai tupe ko whawhasia I ke lata me tau matakau NGO. Behe a Whiawhia Rex, whaatoa tumau e tau matakau I kiki tunga alau toru he tau NGO, kai manako ia ke longona he tau te ki taki he tau manatu naka I Whiawhia hako naka I whailang matai ma alau toru mai matakau Niuango. Momoko ni he kisia ko whitalo tōle he whiwhili mo I kua talia e tau whawhasianga tupe ke lata ia mo I tau whainga hua ki he kehe nei. Kai e kisia alo tōlu non-government organisations si ha nā kai koe mahuinga ka I tau ngā hua mautolu, nā kai mahuinga ka I tau matakau, ke puto ia foki mo I tau whawhasianga tupe nei. Pia hakua kisia anga. Kumi atu e BCN News ke te kitaki ofisa Now ko Brendan Basisi, mai whakamama mai e ia, ko e tau seanga he whahita puka mole ke lata mai tau matakau te kitaki maanga. Ko whitani he whai tau seanga ke lata mai tau matakau mai whafo, he whakatuwhono, tunga tau matakau he tau whata, tau matakau he tau whiwhine. Ko e ke he pauaki ni aho kua manaki ke whakatutala mai tau matakau nei. Ko he hukui fōu he whakatuwhono ha Australia ki Niue, ko e lilifu ko Olivia Poncam, ko ia ko e komisina ke whaaki ke whakatuwhono ha Australia, tali mai he whakatū e ofisa I Niue he tau ua awhi ua furu. Ko e tau whahita pue kua mole ni whinatu e lilifu ko Olivia Poncam ke tātu hana tau tohi whakamoli ko tau whanga ke he palemia ko Tangilangi mai whono I ki pule.
Ko whakakisi tō mana te whiawhia he palemia mai whanu ki pule ke he whakawhileweanga mo e hukui he whakatawhana Australia ko lilifu ko Olivia Foncam. Pihia he tau whakaloanga maua mai he whakatawhana ke he tau mana te whakaue he palemia ke he whakatawhana Australia ke he tau langmatai longa tunga e whale tāwiri hila fōu mai whale recycling fōu. Ko whakaue whoki whakatawhana niwe ke tau langmatai he whakatawhana Australia ke lata mai whahe vai sipia mai whahe tāwiri hila. Ko e komisina ko Olivia Foncam ko e hukui ke whaha ki mai he whakatawhana Australia ki niwe tali mai he tau wāwhe ua fulu ne whakatua e ofisa he komisina ki tā piu. Koe taha he tau whakaholoanga ne whakatupe he whakatawhana Australia he mga honei, koe whakafuau he wharenga hua whakapuloa. Kua mana ki ke mau ma pōpo to hoko e mahina uni he tau kahau. Los Angeles ni holo mai BCN News. Peseni he toe uha ki he pungi whaiumu kai tokalonga ne tolo atu ai ue whahitapu e kua mole ke lata ia mo e aho whakatata he maanga ko vaiea. Hoko atu whoki e Palemia, Dalton Tangilangi si bia whoki e tau hukui ha New Zealand mo Australia. Whakalataha atu whoki whakamua e lilifu komisina whau ha Australia ki he aho whakatata he maanga ko vaiea. Hoko atu whoki e pokiata ha BCN News hane e whalo tawata ko ta pakia e ke lata mo e aho ha vaiea. Ha kua hoko mai e mga hala whakamanatu he whanau mai he iki ko Keriso, ha nei e tau ui whakamrina mai ia he Palemia he motu lilifu Dalton Tangilangi ke lata ia me mga hala ki lisimasi. Pei tau manatu whamrina ni ka haa ke mte kuta uafe ua furma whaka e mua te whakaue ke tau ngā hua mai tau moeanga ke he tau he kamata mai he dauru he tau, hako mai ke he mahotonu ni. Ke tau whamrina ni kamata mai e tau tolu e tau matua whakawhekau. O eklesia ke kehe. Hado tolo dau tupuna hoko atu ke he tau whanau. Ke dau mau kotofos. Ai bia fōki a lau tolo ana e private sector, lau tolo e dau businessi. Ia. Inga ilo he laula he hako a whakariri whanga ke dau ngā hua he motu. Ka dau manatu prawhiawhia atu ni mai manaki ke munuena e tau whiawhia, mai long e ke lewe ke tau maroro seno, e tau mumui, mua atu ke he tau atu whata, kai mana ke au ke munuena e krisimasi mo e tau whau. Koe mataulu he mahina nei, ne whakahoko e tau aho whiawhia krisimasi ke lata mo e tau tupuna pēnia na he motu, koe tau whakaholoanga he lotu katolika, mo e ke lata ia mo e tau mga hala whiawhia kilisimasi in whatausia i ke Scenic Matawai Resort. Hanei e whalu e tau tupuna penina mo e halau tolu a tau ui whakamruina kilisimasi. Ke whakinau ke whakatuku atu whakalulapu haka whakalofa ke he motu o niwe. Take whakatufono ha niwe, Dalton Tangilangi me hana a tau i ki pule
mo lau tōru ne le veki e whakatufonu hani we. Pihia ni ki hamua a whahinga hua he BCN. Mo e tau whakawhikau he iki, whakamunuina ki he whalawhalaanga he hingoa he iki ki he tau momoi, he tau tangate ne nonofu ki niwe. Pihia ni ke taha matua me taha matua, ke taha kaina me taha kaina he motu nei ko niwe. Mua atu foki ke tau muke i giki, ke malolo halo tōra te sino, ke momoi hake ke eke mo tau whanau mitake ke he tau mamatua. Mua atu foki, munuine Krisimasi ke he tau tōru a tau lafu me tau whanau, me tau mokopuna, tau matakainanga, tau kaupisinga ke he motu, furufuru ala ko New Zealand mo Australia me whanu motu he lalolangi. Pihia ni ke whakatufonu ha New Zealand mo Australia, mo Saina, ke halo tōru tau langa matai mai motu ha tau tōru. Bless them all and have a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you for your time that you have helped out our government and whakauelahi ma te kitake whakatufonu ke hawa tau iki pure ki le vekianga he motu ha tau tōru. Ka alofo me iki munu ine Krisimasi pihia me tau fo koe neia. Manatu ke tuko te tau whakaalawha Krisimasi, ke alo tu loose tau penina piani tau tangata o se motu. Munuina Krisimasi me tau whou ne kua hanga awa tukei, kawelai. Munuina Krisimasi ke tau rolo osi, whakaue ke langamatai tau motu, moi. Mātutai ki me whaulu walatala ki e whakaosia ki e tau walatala he pōli he pōnei. Tunga ni ne whamahani ko liu whamanatu atu ke he mga hala toa whanei, tali mai he aho taha he mahina ha Novema ke hoko atua i ke mahina a pelila he tau whou. Hanea e taha whakailoanga mai he whahinga hua fuafumatangi, koe mga hala a wha mai tau uawhi uafurumawhai, uawhi uafurumawhima, koe fuafua ai ke taha ke he ua e a wha kua manaki mai motu ko niwe. A manaki foki ke tū toko lalo e tau fuafuanga nei, kai pese ia kia tu mau ke mailonga e mga hala a wha kua hoko ki ai, moi mailonga e tau puhala ke pui me le veki e tau momui me tau kaina. Koe tau pui potopotoanga au lu toko lalo, mai ke e tau au lu nei ke folinga mai tunga ke he a wha, po ke maua mai ai e tau matangi havili malolo, pihia mo tau peo lalahi, ke a whakatū mau ke whanongonongo mui tua ke he tau whakaholoanga fuafuanga matangi. Mahuinga ke maama e tau fuafuanga matangi he tau aho takitaha, ke mai ke maua mai ai e taha, ne ke maua mai ai taha matangi malolo, po ke tau matangi a wha. Pihia e whakailoanga, mai ia he whahenga hua fuafuanga matangi. Si pihia foki e taha whakailoanga, mai ia he whahenga hua leo, koe mga hala nei foki ke whai whamahani ke langona e tau hata kianga mai he whahenga hua leo. Pihia lau tolu aua ka pehe manako ke whiawhia mo inukawa, kumi e taha tangata ne naka inukawa ke whakaholo e hao a Pelewawhi. Tō tu mau e tau leo ke ahiahi ke tau puhala tū, mo e whamanatu atu, kua nā kai mai ke tau tangata ke watu ke he wāfo Sir Robert's Wharf, ke inukawa ke he tau pō. Ko mtolu ne manako ke hio e tau akau, po ke tau niu ke he mtolo tau kaina, kua lata ke whakailo atua i ke whahinga hua leo he tau mga honei, a tō hoko po ke tūpo e tō le kua tūpu whakaofo. Si pihia e tau walatala ke lata mo e pōnei, kua whakaosi foki e tau walatala BCN News ke lata mo e tau uawhi uafurumawha. Manako ke tuku atu e tau manatu whakaue lahi kia mtolu kua tūmau ke whanongongo mo e kisikise ke he tau walatala BCN News he tau nei. A manaki e matakau whakapuloa tala ke whakamaoki e tau ngahua, a tō liu ke matutaki ke he tau whou. Tō liu kamata e tau walatala BCN News he pō uafurumataha he mahina ha Januari. Ko mena ia tuku atu e tau ui whakamunuina ki Krisimasi kia mutolu osi, kia munuina ke he tau sino malolo mo e muhu koloa atu foki ke he tau whou uawhi uafurumawhima. Whileweia he tau uawhi uafurumawhima, ma vehe atu munuine pō, munuine Krisimasi, nona wha.